Ka election sya ka KHADC Hajar Arif Hussain ka lasakhi ya ka jingjob ka bakraw jong ka seng Voice of the People Party lane ka VPP ka balala banyo khatnyo tli ki shuki na ki Arif Khandai tli ka bala pinti kanaru ya ka bor bakhlan jong ka hapo ka council ka ba ka seng VPP ka kermen ban pinthamai ya ka district council ka shamila de hapdeng ki jing ki babon kentubru ya ka kaipot CAG na ka benta usnem ken pisa ka bakut ha ka laiphui tarik uleber Hajar Arpau ka rukom thungkam hapo ka council bat ki matre kam jong ka council halor ki khrdop krong khajna hapo uput usamu jongka hatu ka executive committee lene ka EC hapo ka jingyalam jong ka seng VPP kan la ban thau ya ka linti ban pinbet ya kini ki jing duna berhadu katno kan simpor ya ka ban pinbha ya baro kerukom terekam jongka council tunginya sengap mentah syabginya sefrangsha enga bangan pinitu ya pi ya ki nongshim bentah ha kini ka episode ni kong nishap ni dan i ba George Bilingdo ibadai u former MLA ni dan bat ngiru ya iba Powell Soklet ibadai u executive member jongka KHADC lani ka Khasi Hills Autonomous District Council ni Pediang Subharu ya iba Thomas Pasa ibadai working president jong ka Khnam lani ka Khun Hinyo Trep National Awakening Movement bat khadu khadwa ngi don iba Manuel Badwar ibadai secretary Meghalaya Pradesh Congress Committee lani ka MPCC tingin sedang ya kini ke jingya keren ke jongi dak bakli iba George Shwa ning kong namar ka CAG report ke mengilai ba ki don kita ki jing deko terekam la kade hakur kompenya ka pelapisa tingka don ki ki bamshai bengi yoi kat kum ki jing soktu jong pi shimet beli bengi beki don kita ki jing deko terekam ha ke district council kat kum ke report jong ke CAG beli fi baran di ki polok ke panelisona ba Powell Pak Thomas ba Manuel pi ke CAG report ke dehi ka kom terekam jong ka constitutional body ka bal abu ban audit la ban pej ya rekom trikam rekom pelut pisah berka rekom ya rekom yang jong kini ki department ki baper de barbor apa ka CG ke bu report kamut hadin bakal pej benia rekom trikam jong ki pala don ki bakala ki jing duna ki jing bambiang hakikat kisla kata ke report ki jubo assembly dan ya district council ketika kamram ketika constitutional responsibility jong ka auditor general bande kini barokhoi tina tak daw long haba kilawan kum kini report ngilap baik ki juduna kata nginum la ban omba kan ka department ka babiang kindon baik ki juduna ten ringi haban pe pat ki juduna ki bakumno kita di bakongsan but ya kita juduna kumno ngin pen baik di barbor ka public accounts committee ke dei ke bahaban shimmi ki jike kli ban pen baik ke ni but ngada sutanat ban kadang justice council hari ni net snem kilabu ek public accounts committee ke banang simkhia pat ya ki report jong CAG dimenta ka syong pat ka public accounts committee pat but ik recommendation ng GI mut jong ka syak executive committee but ke executive committee pada haduk kan no kan simkhia ya kita ke GI mut jong ka public accounts committee lani dak executive committee hidala diru kala ban penia ik kam syakhamat da ka bapai ya ki report jong CAG ti kembang ilam gidon gijing bambiang haka jing bam submit ya ki utilization certificate kita dikiwai pi ki utilization certificate la dakim submit kada ka la bandon ka daw bam pat ban pelut ke pisah lani teng habala pelut ke pisah mla ban aji khen ke bambiang nomor ban pentrei ki kam sini syari kasi jungi ka sim jinge mdi kum hakiwai nomor ka jing penbang pisah la da kalong tanam ta sistem ru teng ki kam ki sakut da ko jing bambiang ki jeka da ko jing thut ak por batrei don ki jing kajia don ke jing IKS kum kini ki don pej hapor pentrei ka kam tina tak daw na ki UC ba pipai kum to teng na ka sis pa kror teng ki laban submit tang san pho ngor beli ki don ki kam badang pentrei don ki kam badang ap tu CG hak to ko por ba ki le ek audit kilap ba kadang don kini ki jing bambiang te kri ka kam rampat jong ka executive ti bat ka PSC ba kin pej ba kini ki kam kin bet kin biang no te ngimla ba dong pada bakan don pe ka corruption man ka por Nri tambah don hak audit report kamut pada ketika jing bamsam ketika jing bambiang apa madam ta te abang ikran sepang ka PAC ka Public Accounts Committee ba Powell ngatrai ke kala song la artili ki meeting haduk menta ke ki jing mi ni kini ki artili ki meeting kerbesiwan baran ya ba George ba Thomas ba konju ba Manuel hadin baka VVP kala shanti ya ka committee mo ni
ya baik ya study bahaya kini ka CG report kabala BI kisan kabala dep ka IT report ki recommendation jong karu mana ka sin chon rabar ka ban kong du pangila yo kini ka house ka bathamai nila reconstitute yang dia ka public account committee ka baru leader of ulong chairman nila dan ki baru na baru arti ki liang barka PEC kala syong bunsim di tang ASEAN kala syong bunsim baban pek bat kemi yakin ki jinglap jongka CAG bat kumju ara jongka por yaki recommendation jongka te kapat ai kan udah report ka isi na nesha ka house kan ka PC magadang syong ki don sibun ma ki kam ki ba ka PC kan hap syong nambar ba ka kan ka PC apa KCC kadang dai kampat aslam kadang thau tong kan ka isi ke bradap bat kan ka PC ka batmai kala syong bang pi ASEAN license ngam berarti mengambil member ka PC kan rai ka ikabang so thu na ki jeng simkya nya ka PC kala syong tentang ka syong sisian citayo bat kala pek bahaya kini ki jenglap jong ka CG ka jong san kalong bakala khot yaki officer ya borok kitu ki ba ka PC ka CG kala lap bat kala question yaki kala pan yaki jengmut naki kala don kala pan sibun ki ba kat kum ka jenglap ka tengah so nagai ka bang so hingga kain ka bang kan baki member ka PC kalong ba nakan ni ka jeng simkya jong ni ka council lembaga PC ken mi ke ba khambat le si ke ba rengkat ka jitai lang ru jong iji uba jungi jupan bor ka consultation di ungang ba ken mi ke ba bahana ka lang kan ka PC ka bangi semni mata ti ba Thomas pa ka kli phi hatu ka district council ka don mo ya kata ka revenue model pi aku boleh sibun cuai ba aran nak na ba George ba Paul ba Manuel nam taka ne ka por jong pi ti ban juba be tik yi tai jing kali la village ka sik sidu ka dan ka sik sidu ka ibor ka district council ba kan generate revenue nang tai royalty ma te ban ong bamdan te kala ya bakala marka district council ka dan ya kata ka legal right ba kan generate ya ka revenue nam ta ka jing kam juga district council ke te ba mai habang ipet ni iba according to the rules 3 jongka service rules 1961 te kamut ki don ki kendon ba pihak ban buat ba pi thum kam thum jam kata ni kong ki advertisement ki jong fi de nanta sa ki examine hadin sa ki interview ru henry ni i kat kum ki khubor fi mentang ngam thai kata kaja beli kalong hadu kata ya ke district council ban board ikini kendon kenang wangin island ti iki wi pat kita ki candidates ki babit babyang ban yo kita bikin yakob kenang ba kan long ke ke ba khoi ke basuwa bi ba ka jing yu i jung i ta kalong ba nadu ba mi hi ta rules 1961 athai ka district council kam pajudan ki si sen ru ki bankin follow true in letter and spirit jong rule ka bakila asna kan namar hang tu kila ada peni ka kondon step by step kathai ka di sin ka baning kong ka ba let's say na kaliang ka PPP ka ba kuma cho ono da pareng mo take the bull by its head kan by its horns te kadika sin ka baning kong ka ba ki le ban pendet ya kata namar bakat jing pet jungi hi nadu kita kisnam ki balalai ngam paju yo sngo to fi bakin advertise ngam paju yo sngo to fi bakin shim kita ki interviews bakin shim kita ki written exams and so on and so forth kum bakala tho to ka rules ma 1961 bakila pen mi hi te kadi ka jing ya bakala te thai kila ya bakala la bon se hi kan te ka tu ka ta ya ki khna ki belong on merit ma nama kadi belong meritorious da kalong sa kumnu nuru ki beti ban yo kam ki ban yo kam ha ta kom ka ba pi long qualified ban yo etu ka kam te katuka nepotism ka badang practice sa katu ka di ban stop kan te somebody has to mensyu onol adi ban don kan manu ban shimi ta ka senjam ba ba kala de ka por te man pen kala ni te likely so pe ka jumpe jonga kan ki isi mentah ta ki dan sisa ta ka jimut bakin ne te ka ini pe ho cisin ba pila shim kata ki kum kata ka jing senjam kan dan hi jing ki mo laki te pila put you dieng te word quick un dan hin net kan ki kan do te kin dan ki bala man suffer nang tu kata ngim la ban len dai teng the perkat on humanitarian ground in the sense is an hi ki bli namal maki tu ki bayo kam ru mdei ka ba ki yo kam ban shu ong no namal be ki don kam si sai ka kam mano bom dan kam dai te sulong tambahan da perkat pan
namata ki ba du pat ya kakam tak bon pat ki ba dan merit ban yo te namar teng kitab kam sanction post teng ha budget pat define kakam tab kam tam kini ki khniat snam ga banga shu tip nganak nani nang time ka khana bo ya so kini ki san snam dus snam matali te ki long wa shu tab pathar te long ka tu pat kam itanat ken ba namar ba ka khata pat ka district council ken ha bakut fi namar ka district council kom ba ong ba mantan ho ka don revenue model nai ka revenue model jungi kam pat dei ka ba la ya bhasha khamat te in a sense kam pat long well honed so em ngim pat long highly evolved kata revenue model jong district council kataru ki pade ke ba happen bet nai ka ba du e pat ka long ba ya kitu ki khna long ba ni ai kam de ban ya ka rukom ka ba ki khna ki ba long meritorious ban yo itu ka kam ki de ban yo kan kata ka long ka kong san de ka ban ya ka rukom ka ba de ban pinya kan apa pila asnai ka lenti te piya ka tu ka lenti ko ma plan em te piya bakla palat te ka tu jing bakla ndai pi ba ban ko no eno no ru ngathe no ru tos nem ka khna ndu pu wai ka dai bakla te kata te kajing kili jonga kalong kumni habangi don kita ki kendon ki rules and regulations ladang imbut ki menuban audit ha menuban pen te kamut beling idon kita ki rules in the first place habangi impendon kam ki ma George ki rules ki dei ya borok executive committee bakin board labuk tang ki an ki kanun ki rule nomor bang dawan makna kanu ka parti ha ka bor lah government dan ha ka district council ki di kita ki kendon ba borok ha kin board bara bawan kum ke AG office bakan page la phila pen board na mi te ki kendon la phina ka jimplut pisa la ne ka kom tungkam jikin page ki nu dujor kum no ngin ha nu jor na ki rule ki balabu baik ni ki rule di ke bala pediang da ka dorbar ke bala pediang da ka sorka temta wangi pai sha ya ka jim tungkam ha bala don ki recruitment rules 1961 ka council ke di ban board kita Andai kam di kabangi pau menta kam dei tang menta ba council kala tungkam ada ka basu thok su sukor ki samla ka EG report jong arja khanyo ka pra ka khandai ka pa ba pra pu artli ki post la su thung klam sanction post to te hang ni ke ka pau ka pau ka long ba ka district council ka long pan ban ka jersey dei tang jing bam sap dei tang jing sukor ndrei la thok ya ki khon samla jong kari tadi kalau nak kum ka scam ke kadika scam ba kadika scam te habang ilap ya kum kani ngada su ya ka executive committee bakla persiang ban yala chakmat ndre ha ka jing pe junga hoi ngidan kam ban pen ba ngidan kam ban pen bai tambah ka lenti ka bakum no pat ngin hapan bot nama ki don ki kendon ruang ta namar hang ni kini ki khon samla ki bala sha thung kam ndai bi ki thung na ka bor la jong don ki nong thung iki don ki nong khot iki don ki bai order iki na ki order ki bangai ui ubasan ya ka appointment diuju baru basan ya ka termination order diuju me per te haba uju ubreu uthong ikini bean te menta par uni par uju ubreu ang iki bekilong bean in kono yo basa thong ne in kono yo nong aikam nga tung ong ngin habanwat menu kita ki bala don kiti habanwan ra e kum kani ka jersi bamsap ka badon hapo dis council bat ban le kani ngam padi na media report dan ni naka jing pensyai na kaliang dis council ba manu ba head ya kani ka panlap ya kani hoi ke ji report kadi jong khat prakat khandai kani ka bagi penpau menta sapu arngut sapu laingut ka bagi penpau kadi na kita ki prapu arngut jong ka khanyo khat prakat khandai ne kidi ki bathamai ne kata ngim syai te harju ka poru habangi won lap kum mi kini ki kam dei ka executive committee ka ban khali kan dei ka inquiry committee ngang so ba di bandon ka inquiry committee ha ka ba nakaliang jong CM nakaliang jong leader opposition jong district council nakaliang jong ka court jong district council court kini jiet independent inquiry ngon di bandon do balai luit nomor pi ladawan kum kani kandon ru kajing syak kano nomor pi don ha ka bor menta kinong ba pi penkut kam tangi kitu ba lam kersian ya pi ngi badon sabar ngin keno kum ta pi pila persiang ban le ka bade andre ngi banan no bar pangin oh pi penkut tang no ta kitu gi baklam kersian ya pi ngi ong political victimization dan ni ka political witch hunting pi ti ban lain ni kini ki baro khang ba kan don ru kajing ya trilang apa ko council la kaleng persia ba leng kersian ka we ke idon kam ya ke inquiry ka ba ban lap ya kini ki jersey ban ngin sedang na ipat hatu ngin sedang na du sya jak na span ruoi nengin sedang no arjar sipo
Ngin sedang nak ajar arpo, ngin sedang nang no. Kata ai ba kani ke komiti ke banjit ani tak search komiti ke banjit ke inquiry kan bu kan ki kendon. Ki terms and conditions and ki terms of reference bang iong. Bahkan ni ke inquiry komiti kan le kan train rules nem ayu. Yo kini ke badan hapo ke disi council mata yo boro kini badan nadu usket tri hadu upion yo kini la shu pedrong bagdor ngintip kumno. Mo kamla bangingin shu konoru kam dalap yaki jing shisha tena takadau kan bai ya ke executive committee bahkan debu dak inquiry. Badah juga poru ke executive committee kalau bahai berpensengek suai kan ke determination order. Amar kumno ndai tang sau pulai. Kita ke prapuar bahasa jung kipak ngilek kumno. Ki bahasa jung kipak ngilek kumno. Yo kamdi bandon ke jing silek siliang ke. Amar yo kadon padeba kini amar habangi kan si pangki appointment. Kidan illegal appointment kidan ki irregular appointment kidan. Di gini kisah pulai ki illegal ne ki irregular ne. Namar haka kuat pindalayeng kemudian illegal appointments ngin habat pay kemudian latung claim sanction post. Jadi ngiyong irregular pada kemudian baka rukom tung iki kamlong kamiai kat kum karu. Temata kata rung impat syai. Tekawai kapa kata ke jumut junga kalongba. Nak ini kisah pulai kat kum media report kemi iki kalongba. Live hau kila tung biang iki kum ki casual. Kemudian nak permanent pipendu pitung syar casual. Tekanu rule ke bahasa kata. Badah juga poru lada piong bakite recruitment jong ini kisah pulai kalong sop. Tekamut kani kejing tung iki ni ki live pungut kum ki casual ru kalong sop. Namar pikam dek under recruitment open recruitment. Namar kini belai pungut nam tajung itu long thamai baik. Wala ada degi bahasa pendu. Lah belong nak jing social age jong pi. Bapa plin si pendu komnu. Ndre hak sistem pada hakat ke proses pat ngasoba ka bakla. Bapa belingim dan kata open recruitment hit mentah. Pi nak try pia kan mau ka VPP syua ka election MDC ka wei naki magrekam ka manifesto juga kalong bahkan don ka recruitment policy ka basai hapo just council but immediately habangi na syong ya ka isi ila thung iwe ka komiti ka bang ka committee on administrative streamlining and improvement ka bala head ilo CM kidon ki officer ngidon legal council kadi gani ka committee hadin ka jing syong ka ba sanksian banyak pek ha yakin jika CAG report bat pek tu ya ka rekom tungkang tung jambat alap ba safulai ngot khalai ki de ki fresh appointment ke bala thong hau banai Julai ajar pusau bat Disember ajar pusau plus kita ki live ngot ki de ki batrekum casual ya ka ba la thong de ki isi barem banon kam kita regularize banon parliament post ki ni ka isi kum ka first step kum ka jing stang kalau sem kala terminal ya kita ki bathong Julai ajar pusau bat Disember ajar pusau bat kala wengdo ya kata ka regularization ya kita kilai pungut ki balong ki casual. Dan ni ka komiti kan nang syong hibun sien kan nang pek banyak bahai kita rengkat lu bagai pek ya kini ka service rule bang jong. Saya kena sepak underway bat balong tu balong pimenda baga di mendan ka appraisement atau ki posi balai. Te nagalian ka komiti ka wen ki recommendation ka kalong bahkan di mendan ka recruitment committee. Ban akan recruitment committee ki membuat kin long ki bamdan jingadai bat kenu ki political party. Tinginget lemba jangan ka committee nak jing song jangka nak por sakapon nak jing ya slok jangka rangkat berki offside ki bare jangka ke district council rangkat ki local council jonggiru inget bangin lakban mak anggota committee bangin improve ya katanya streamlining ya kata garukom tungkam jam bakum juru ki jing ya ki promotion bakum tatar inget ba lemba jangka ka committee rangkat lu bat ka jentai lambat ka isi ke jungi ngilak ban mau ban wengi kita ke jing hol kan bang bajet sebenarnya kita kita ki rukum tunggu ki beranduk ki por ke memban syua te ngim tep ka kan komiti ka yang sepek ai ka recommendation ka komiti kan action ka por skopon ban kala isi kan take dues ko action ka ka recommendation ka definitely kan ka recommend komiti kan dan baik kan dan baik adin let's say yam nam ta let's say kam kan la ya ba kan ka komiti kan dapat rangkat ka service rule yang usam kan da proses pa ring sedang ya kata kapan open Te showing cleaning i ba pasang ko ben EAP ki nong pe ki jong i kindiat ya ini idur ki but kindiat halor kita ki reaction bang yo Ni tray ne ada mentang bendau ai ni performity ni ai ka bala ka bahatam dari sukonsel ile ka bahatam dengan tepat raweng no engi kantam ai kidan ono ni baten rusne mane isu rusne gamde ka joni ka balangkot ade ka bajrong
te kalau tak mentangin orang su kundoin ikwa walang ka isi katmai ta mengkong kabar par long ba ikwa mentre kum staff mentre bos kata berkebalai long ba ikwa nak isi makan review biang ke kita kabelai yang ini hentam yang ikwa mentre tu kapos biyo mansha au mentre bang casual Kampun pa, kesulom kesan isu ai kepat ini, apa sih sini? Isu ambil ba pi, lapan revoke pi sya ke casual biang. Ni kejingwan jungi hene dai. Nadu mencu handrus nam, mendai bengi penbang pisah, mendai bengi lek rakon nu but tong. Ni tren si tong bengi yo ikini kekam. Kere menta anda handrus nam yo ikini kekam ke pos ini, menta kin syak kini no film kam kata. Ni rungi di kon samla kari te, pialek na menta ki kon samla kari, menta pikini kekam jungi kon samla kari. Ni pa syai. Nin kikmat nin kini lenti anu menta kadang ngi kwa isu am uhab ben simbeng kini karai ba ke ka baladon menta penne ba ke ka ba ikwa ben le ni sikmat ke polisi jongki ai ki ma ya la ka jong namar ba ngi ngim so ya hab ikini ke jini zui namar lada pikenya district council lai kam judoni kata ka kam interview judoni kata bikin le examen ke re borokhat kilong bai basuton macam mana kata ada jisi syab ni dibentuk borokhat jadi belum tadi borokhat ni la dan tilut hang ni boleh bentang ni ni don te ko ka e na man ta ko ko jong pat ngin nyale e ka e ke badai bangin nyale ru ngin yang bangin fight ka ne bentaru kata ka de ka righteousness jongi bangin yang hakmat la dang ngidi ban yang ka tijok su ngin yang ngidi ban yang ka ne ka pla bangin dawai ka hok ru ngin yang kata ba pishim ya karai ke e bamlong kham na kun jok tin ni kata kami hap teng no no ru ngila tre ka tas na ngila service hang ngila ai da ka ba ngin de bangin le da pas niu ndai man ta ka jingle ka jongki pat yangi kami hap Ba Thomas kama pila yos ngo san rius nem kila tre hatu kalong fair mo yaki bekin shudu no ya kakam ko jongki kumbe yong iba mane yu nong thung kampan in le kumno Tak boleh sebut. Pi ke penungkong habang ikran ni ke recruitment ke temai ke 1961. Mau kumbo ong iba po ba minsa mau wanra ya ke recruitment polisi ka polisi la don 1961. 4 juta no pentri kam ni kata actually. Mau ki implementation kam don. Mau te ki babon. Kerkot ke jingtip ke jongi ke bang yo na ke district council hakini gi ar license ke adab lembaga RTI ka ngum no 4 juta recruitment. Juta pendak le advertisement kelam le exam menu like no tahu yang post jong ki judge ki magistrate ki secretary handatli hapo shpautli ki post fatal nadu 1961 hadu mentala ai advertisement ma kata kabar kabalai pada ngangal lengo bangai kendui CM hakini tio baladap bangapan pa mo kay lajo insono nga kada sa council ko ang hak RTI report abang ngong ai kalis jong ki permanent employees ki jong pi kung attach as an XRA kabadan news pa pusan ngut roughly oh I can list jong ki temporary employee yang refer to reply above kabamut kini ki news pa tamngut ki badai ki permanent employee habot kini ki ju kini ki temporary ru kani kini ka RTI report di bawa ma kada sekonsol ko kata kalau shocking kan pi kalau dakan nu ka mindset in perkat menta kabamut ki mendai tak kini rasa fulai baru news pak ngutam kini ki temporary employee kini telara don kajing ya tengku ka ai telek sekan ma kajing ya kabalai habang ilek sekan 1961 kadang ke definition of permanent post kamu ayu permanent post tahang tu kita undo ban culong exactly be naka komba kita ma ki ong take komba kita permanent post means a post carrying a definite rate of pay sanction. Ni, carry a pay sanction. Tamu automatically kalau ada sanction post. Habakal ada ni pay sanction. Mentah tu, ni hab redefine no ya ka meaning of permanent. Kila kini kiong kila siapa beng no. We have to redefine the meaning of permanent mentah. Ma, de hakane ka seru kila don kiba shy ba kiba let's say kiba wanra ka jeng ya but pinong ya ka recruitment ma pinong ya recruitment hakini ki ngan supaya pi statistik semua ya lemba RTI how arjar arfusan live phone yang ngut la tungkam hak permanent khat lai ngut ki temporary contractual how arfusau sau phone yang ngut ki permanent la tungkam khandai ngut ki temporary contractual arfulai khandai ngut bat khat sau how are for way are rengut para terkiya kini kidon per year
months ngan pe ke average every year lai phong wut tam ki thung kam po district council ma te kani let's say kani ka pattern ka balai bo sikata te jingkli iba kharawang menta ka boong iba George ru menta kandon ka legal question kandian lada terminate ma te ikba khap kwa ba mangi pada ban persoal kan ni hoi la thung kam be ani ki hoi la sim action ni ki la be ki phin le kum no ya utu uba thung kam be ani pada But violate ya ka 1961. Lat nomor ka anga sya. Lada don kita inquiry. Ban wat manu bathong. Manu ba pen khanye kene he has to be accountable ke. Ya kene kam. Umdi tang kini hakajuk mentane barang no pi ka juk kodo kam. Lada don unun hubreu. Nuksa ma la le si yo de yang ngam don kam don jam wan emily ong ba tma te sawan join de sai. Ngam ong re ai ba khot exam pi ngam tre. Ngal mut maka kerdu kam ke hiran ba ka pertai mentan te kibri kia lek be ma kia persiang be omban te yo ka kam te kawan ka we ka jing su thu ko jongi la don kam palat ban wanra ka jing thum kam ka ba khoi ka bo subah ba diskon se no doubt ya kini ngira jukran naka no we sunam chu sunam naka we ke isi ka we isi ngira pen pau kini ki benta handai ka bong kumno ba da ma kumno ngin le kita namar kum ong pi khaka service rule 1961 kamdan kanu ka provision ban dimut da ka permanent temporary kamdan da kanu finda wat kan wadu kamdan re kamdan ba on this condition pi ya pi permanent ngin habban penhab no shu contractual na sukasyal kata kamdan haboro ko 1961 ngala puli di kabro but kalau village 1961 like ini employees ki dan ya ka legal authority ban file complaint grievance kyo ngata katkum kani ka 1961 ni te hakajin sisa kumbangan ya ba ka jo ba George belada penta sange swa nomor kan long bais kan dia mo kumbang ngate ba tu arjar mo kan nyu si iji ka kadong te umdai parpo menta tang khat lai ngut bisa termenit bat kini ki ba bon lagi di sya dimot mo te kita termenit ni khat lai ngut te kita pra pau ngutam ki bakasi ji la kado mut kirang tai te kalong bais kan dia no te kadau ka balenti ka tei ba balenti ka bahatam kumbang ala ya kan ubat CM pa hoi ngin pen ba pen met ya ka adap nang ni syakmat ngin pen bet pi nang ni syakmat ngin pen bet ada ya ka adap ngin pen ba ngin pen met da kanu balenti ka syong ka jing so thu ba jong ka isi kai kajing susu ni kalau ni haba pikir haba pimbut ya kita ki kendon haba pi thungkam thungjam kemut kendang kam penjur susu ya kata ka jing bam syai bi kibri kini fi te ba manyo ko klin fi haba ka VPP ka terminate no hini ki nong tre jong po ki HEDC ka timing kajong ka berkuma fly asngo mentan nak tu video ba kalong kensan kembang fi ba ke ke jisno kajong fi ada am so ba ong ba kalong kensan at some point of time ki kap decide tikil ashim ni ka decision ka shulong no nakaliang jongi pat long bisyo perkhat no ya kita kibri ki baladu e ka kam kan namal kam de ka fol jongki pi ngi hab e perkhat from that ground also kumbang iba ngang sudai ba kumbang ba yu ngim dei ban long retrospective palat kan ngi hab e perkhat shwa namal ba ka dei ka jing em jongki khasi jongi dei no em te kam dei ka fol jongki ba ki yorum kam hang to kide kita ki nong thep kam em kade kata kan namal balik habai ubri dan kam uligit kam ti umtip meno ba kam kit kerja ayu hapo umtip ti ke igi jismo ko jang di ban coach ke igi coach ka system shab sim ya kata ka problem kadi ni ki politicians ite namal politicians are supposed to be policy makers and ki politicians jungi di no I come there see the problem is ka pai hang ta ken pasayap ka ban riu di nang ta ken namal ba ki yo vote te ki thep jubor ba te kalau along nepotism te katu ka di ban stop somebody has to decide ban stop na ikatu te ba hak kumbang ba jo cepat haba pi plan ban stop ikatu pat perkhat ba ken ha kanu kalenti phinyat mdi ban ya bakla eru ken so tu am
Namar ba kakta pa deka jing em jo ki hi kan tela dang ila ban perkhat si sha hi ta my advice man ong no ni shu kran hang ni what long retrospective than be progressive nang ni syakman ini penbet kumbong ni ba mana andai ka tu ka bahat ka ba man shwa ai ba kan ya ta committee kumbong ba George mana bakin fight macam ono fact finding mission ai bikin wat jing tip susu saya le ban penbet andai nang ni syakmat pat penbet no kan kanang ba at least ki pa ba kin sngo sisa ba kalong meritorious namal bangil ngim kwa ba ka district council jong ka Khasi Hills at least kan long balong ke wiki district council namal ngalong ala UI pelik mesti japa hills ki dap ki brio hang tu mi thui taw shu tu ba long la itiang te ngape Chagaro Hills part ka bamilong functionally e kata district council namal ke deke ke kabuk sering mo banong ban pen kesan shu e ka district council namangi don kam e ban pendu e kata tengim dai teman ong ba ya ki tu ki kena ki bla yo kam patte ban chu ong ban jendat e adu kan ne ru kam dei hi kin kom yen hab e perkhat ke nyata ru kom kata ka shong hak po ka isi hi kan no jinang ji start joki nengi ba shu pet nak ba talong dan hi ji sin nai kin hi tu ki kena ki bli mo no ong sa kum no tu te sepet kin kum no ki penya nang ni syakmat tadi ban pembet pe hi kum bakila ong hi kata ru ngai ba ki dan hi ta ka political will mo ban le em nak kalian ku jong ni pi ba Biden ba Paul ba ni seponat bapa ka kani ke isi mentan mala ngila ra ke isi babun pate lara ni bila la kerpat pun sin dan balik ngira sukumen ba kawan ni isi mentan takara ba widon ni ba pol ru ngilang keren ba nada P1 right ta recruitment procedure about this council please remove personal interview kan ku sinon his bucket mar ngiong tata kadang don kita recruitment procedure kadang personal interview kan nepotism kadang don pi kadang don pai lalu ngi kwa sya bakan khoi bai bar bai syai ba kam don ko makala dan written examination bai written examination ngila ban file RTI ke sheet ki jongki mo ngidang la ban lek ki ban wan te ki bre ki mut ban tung kam tu ru le sikim dan nu than kan te le si kita ki baro kin kan warai kan council ka ba itanat nang ni syahmat pada baron ban pendapat kata mo kay ka ba ong ba George ba ka jing pakhat brief so sen mo kita ki khat anyot ki ban cha tamin ka kam tin re ka ju ko por pat ngin ri ma pakhat ngin pe kham jingai kan dian to kita ki khat anyot mata ki ngosi in re ka por ba thong kam ki pat ngin pakhat ba gedan ki spa ni khajan mut ki samla te ki betul ki bam yo kala ki bam muan uta politician ni to fi kwa kam mo kan ni ki bag bang puta pat le si ki ba le support district council le banyak kendu ya TM KMC ba kawan ki ngasam padu kan ki para semua ai kam bagum putar ki yo te yang berperkat di bakum kita ki spang ki ba ong nak ki basak kini aku yang ja kam dan ong ki media simo kini ka BBB yang piang ja ki khat lain mo ni perkat ba ki spang ngote ki bam yo ki ba krem yo piang ja pat no ki bam sak terwar ta piang ja ni ki ba terwar ki bam yo te to so ni kita ndre ka ju ko pon mo ban por ban kemudian pi mene bahkan ni ka komiti kan nang ai ka rekomendasi kan nak bos ka por bat ya kan ka recruitment komiti ru ni part constitute let's kita ka bang iba Thomasu kala bandi ka weni kita kan sok ya ka rekomendasi ka komiti bat ka isi kan seperkat baik kini bro kini part ki ba lai pungot mo balai bangi weng nok nak kam permanent ban long komiki maki de ki ko sala pen ki pelong ki komiki permanent kadi nomor bakim ki post ki ba sanction dan nan budget te kumning ni peteng yakini nak kamera sya kamera ile sekan per kepor balong apa jantan diskonsul ki ba ki nok tray ki mi tro syubra de kisnam kemudian kita bikin kadang ni pendek ki kum kesual kum kata ka ba la thung ki lap train riu nyusnam ki yakini pat ki ba kan agak mo fi mene ki de hi barang chutong dam ba sistem duna tingi terminate o yakki ibajo sung ya ha pi habang ikan sipang recruitment process mal kham tam hakanu ko government office so haka nu ka office sarkar habang iong casual kamut ba kadon ka sanction post ban nakadaw ba 4 la ban tep kampura yano ngila subu casual shwa against a sanction post kamut kadon ka sanction post tamar ngi 4 la ban pendap itu ngitung casual shwa te hang ni kamut ka executive committee ka bu ingi haki bun jingmut mantalada bila thong casual kamut kadi badon ka sanction post ke tina na ka permanent phira ki casual taka ka rule ka ongkom no namun pajudan rule ka bakum kata ba na ka permanent ngin demote cha ka casual ka bata ban kong ka baar padela da pidon casual appointment kamut kadi badon ka sanction post pi tila da piong ba na ka permanent ngila terminate be yaki kata kaya la ka jong mo kala bandon tambah ya kan niru ka di bandon ka departmental proceedings kamla ba kanu komiti kan syurai tang hakasan setting ban ong ban
Nama kini ngam ong banga sosan dan ni ba endai kadi dika galenti. Kadi galenti. Ngam ong bangan wan hani ban sosan nam ta jono jono. Endai ka ain ka ong kumno. Galenti ka ong kumno. Sisien bala thong permanent. Ladang ngi hab ban wengi ubreu na ka kam. Amut bakadon ke departmental proceeding. Kadon ke departmental committee ke bayai. Barhadian baka departmental committee ke layai nang ta pada ngi sa ai recommendation. Te namar hang ni nama nakadaw jo ka jersey kadang ka departmental committee barobor kolong ka kipai ya ka akor ka buram jong breu ada upep tray ada buai tanglang te kamu kadang departmental proceeding ni hang ni pada ka khamlong kerpang nakadaw ba la shutung iki mo bi ai te abatung bi ai pat ngaso ba bakan long syaya baro ka di bandang ke independent inquiry namar ba kani ka committee ke ba i ong i ba puel kalau ada lupa ke political backup, kadang lupa ke political leaning, kalau nak lupa siliang, mana boleh mau oposisi nu batung mencuah uang kumno, ada utung bakalan, utung dah kabadai ni kata kamu kasur jungkir ni di banyak semua, nama hapok kot di pinang kumno sab tang siliang, ni haban sab lu dia baro, te kawai kamu baki ong kon samla mana, ni syuyo bay tang kisiti pendukam, tang hapok sisngi, yaki kamu kelamkot, banyak keren. Dia haga justice, buat haga jing ai yang nong jing bisyar. Berbor ngiju sengap ye kita gikun, kita gibasya ketakai. Si sengi tahap kot ke. Mau pej ni haban lek tam tai pipis ngopum no. No, ada ki persyar kam le ndek karai te karai. Tetang balong menta hang ni la long no ba ke komiti ke tresiliang. Ka klam sengap yo to basya keta. Ini kini apa wala tu fila kot ni mi ki nong tresha ban si mekanik karai. Ngam ti member tu ke komiti. Ide buat membalik si kita komiti kalau kan lu ngamda tepat tahan lagi syuk skobe bakal komiti kawan rakyat ka recommendation ka isi tu isi ka syuk ka skobe ya hab kata ka ikaba komiti ka syuk pedang ya kata. Felis kata ka baon ba jawab semua kata ka kajingnya penhian ka pemilihan cakap casual lu ada ngipik ia po disukkan silki komiti kam ki bam syai tu nadu teki senam. Nadu amangi kambut dia ka serul sulka bangin don kita ki departmental inquiry ni teki proceeding bukan kita ipik apa kamera ka basutrai lembut nemai baik teki post nam. Kalau kau yang ini mata tang lain bangin pit kita ki nitiki jenis te. Kan ngi siamba kum kan jing senang mo kum kan jing senang bangin khoj akor kam tung jam ka balong ka jing angnur ka balong ka jing peta jang kebabun kisamla ba ki pai bai bar ka ni la sim ye tai lenti bangi so di macam kan bangin la terus mentak ngil ngileng a kum ki pai bai mo mde bangi ong ba ikemen ni ta jing sha thok sha sukor ki samla bagan ni jersey ai kam go shu urung da dien mo na ka jing khang dien klam da ai lat ki babun man apply lem kum kan ni ngimpiang kadi ka jing le bom hong ka jing pedon kam bakalai ka bor ya ka syuki ka pai bau ai ya kitu ki basya ajit ang tu wanga suru lada ki don ki officer ki balai don ketilang hang niru ya kita ngin le kuno mo tenata ka daw banlaj na ka sya kano ka independent inquiry don ka kani ngaso bukan di jing dawa na ka le majonga balada kal don ki independent inquiry pan ta humut kan syai kan syai te gombong ba powel kata ka jing bombiang jing dunang ni tai te mungkin don ki expert ke yang ta ki ban pen bai namar ngam de expert ma ki em ki jungi ki babun ki wan ki background ki paper kim de ki expert ha recruitment ndre ha ki don pada ki breu ki bala tip ya kata ki ba tip ru ka ai na ta daw babun hi ki inquiry ni jupa ki ju yalam khamat bai de ki retired judge de ki sitting judge no boleh ki tip ya ka ai ru jadi hangta kamu makan syah ke kamu dalai cakut lah syahru ke komiti ke iya berbuat ndak ni ke komiti ke independent komiti ke la submit lah ke jong report kani ke report kan wan ha dorba jong ke council ke nyatai para member hang tu berkasyong pada ke executive committee lah kan sim na mi kita kijing ajimut dan ke recommendation ke komiti kalau man bampor lai banai kalau man puan rung banai ndai ban penbej ya ke balak kedor ka bampor kata ngi susu kalau man bampor sistem kalau man bampor asnam Henry bansuan pat ha ka public pressure pan ong penbej nyok berarti dah ka balik ka renti ke bomdai pat yo la sya ke executive committee ka syatan kelas yakut ile depat hang ta ka jingluk kesan balik yakut ru ka tar ko dik pisah pai bai mong ti kum kini kum ki policy maker kum ki dong thawi ke policy ni haban pe jingai hoi ngidon ke jing angnut paro ngidon ke jing angnut menteri ba tambah ka lenti pa ke banding basyai ding lang ko bebej khamba la syai hadian habut nginum syak kenok pada ke Ia menang bangsa. Ya kan ini recruitment. Iwi point lah syai. Wah, kada council kerana kerja ngat hangit menjor. Mabarok appointment apa council kira illegal sudah.
against the 1961 all appointment te ban ong ko ba ngai story khana ko bong ba pon mo kini khat lai ngun bat ki bang tri ki wan da kaju lenti na ko ba di khana mo te yang hi phile na ko ni kini ru wan da kaju nanti but mak mai wan pi kan em di bakan ma kan diga council ka batai hakini lai sau sini wan pat judon ngai example om dan ka wei ka pus LD ka bala pen attachment baru ki bawan bet lembaga nomi kbat dan ada buat dang suan ne ki bala wan ashpusnem te pimla ban judge ba ume badang suan sistem he's wrong utu bala wan ashpusnem te ubiang him nilai and they came to the same route ta jok de maka they have to be judged on the same route but kong samba ba judge current committee ma bada gila ki judge ki balong independent kene la data ka committee kariban bisar ki employment bila DPM kata committee all employment has been against 1961 illegal lupa that will be the result kalau pun yang tai jadi ada kapoi makna hangtaru ka recommendation pada kedai kabal along independent kan syong pada executive committee kan sim dak me kata karai pada bahkan board ia kata recommendation nama la ya tai ro kedor bar pi kedai ke prosedur di mantala da syong tang sau sungut benong bato ko pi ong pi mata wat tang kini komiti ko syong san sin ro pilalap jing duna lupa bakhat lai beli penduk mo si ulai po beli fibo ti perkhat mo pi lada ka jersey kala jur te ke komiti kan nangam jelio bat kan syong ha ke komiti kan bu na du snem ayu oh nomor gumulong monta pi yang dan cut off ya bandon nomor hapot ngiseng ibu yang dulu komiti ke dan ke terms of reference ke komiti ke work according to terms of reference but kini hari ni ajimut yang kita kira start ke betip ke ai kin batai ke spokesman karsan snam arhusnam lanu kin bo ten nomor ba kini barok khoi kat kum ka kam tam pil ong pila apply RTI dan news pan rusan ngut kita ki nong tre ke es jong ki kum no mo tikum kita barok khoi kam dei manga ban batai ke komiti ndre ke executive committee ke jing start ke jong ka hari ni tai bat ki start ki jahat ki bade page ya recruitment process ke expert khang ba ngin pen baik ki nya kani em ka dei ga jing ong jong kada pin ong ba ke komiti kan long sep a kata tinggal so pamamla balong nomor la dengim sedang komni kan susuan tang ji ke dokti politik pak wasai UNPP kuno BPP kuno kongres kuno enam ha bukut sia talai para mengi ubang kalau talai mo safar ko pa ba utaw high level tu imsuk mo hangdi kaji ya apa keren surok te high level low level te bahasa tangan mentah menu uni upai ba bapli buat kam urung kan na bapli jingit te pli jingkhangir urung sekali lagi urung tang banyak kam te ndai menta pade da piong pada kita pada kiba don kiti banwan ra ini kaskam kita petkin light te nasu imin point kita kene komiti ke inquiry komiti kan kita taruh mono badan bansim juga klik point balik manga mena kada satai oba mo ka komiti kam num dei ban bakini ki appointment ki illegal ne illegal kata is out of context mo it's already illegal go lagle te kene komiti ko onga nang ni khmat kan bet herengim stop ngin pai ngin pen bai ka badap kan bala ngi ban bat ka ba ar kene komiti dei ban penstom ya kitu ki ba don keti bantung iki ma ngangan kalis hakapor jongno kanu mul athong kadang black and white kadang konsum ko ai jo ngan la ban ni ban la kan auto ma kam ya hapsu kam la jadi ni kwa ban penbarang ni sakman tika kadai ni ke komiti pada ke ban pe iki bel la mangi kan hakapor jong tu kanu ngut kirung hakapor jong tu kanu ngut kirung dan kalau black and white dan ni hold accountable yaki kan om dei tang yakin ki boyo ya kam te so bangan yo sengu ya ki jingkin thok ba khaddu na phi bro sangut ngwa wood bangan kli ya phi ba pasa halor ki taki tool gates leni ki khrdop krong khajna ki kendon don mo ki kendon ban bu ya kita ki tool gates haki national highways bagum tater pipi kia ka council li kat kumbuji ai bor jong ka jong sidul kala ban krong ki royalty bah naki forest produce sector baro ka an kala kan syai bahan national highway pimla ban bu gate pimla ban bu gate ki national highway te kidan ki RCI gi bangi file ngi yo kali jong ki gate ma ba ka jing lum go jong ki annually ngin pet kai ba kat no ka mentoy ka dis council but wanong pinga so pla don ka gate consumer jong ka am jong gate ka we ma lasan rusne zero income berkelaman git kedan
La san terus nam continuous. Ngong kanu pio revenue dengan ka gate amjo. Yo na zero mundan. Tamu kam dan jumute hakini kinet nilai ya ka jing kihiran kini gate ibarat mah. But ya kan dia wai kendu ya isi ya. But kau kan sisa kini gate no pira de jong dus council ka jong himana ki operate ba menit. Baka jing krong kolong random baik. Haba ong ka gate jong ka forest. Ngong ka purpose jong gate jong ban krong royalty na ki forest produce. Hene kat ka kali waya ya surok te. Krong baik. Dia kadai illegal kendiat kon trikam ki menit kam ya ha bra kendiat ru. But pinda pe yakini ki ba bun ba ki singgal di jong ni gate ha da rukshan ke badat kita ki politically run wah ketua gate yo ta tu kam juga kawai gasin bang ban ya long transparent ai hot tender ai open tender mangi long open baik baro uba di hok ban yo mod yo bodi kursi ma dan kadai ka jing ya persiang ban pensengai ki political thamnyang jong la jong parti kata di ke praktis bat hendai mentangi kerman ba kanum dan syu hendai tangi wei ba ngala ngak keren offer jong siam ngalango ba katrit di pat karun gi ngala persiang man pulih biang kan 1954 ya karun 1959 bat karun area khandai katriding by non tribal regulation ka khalam ai provision man bo chagi jong katrit ni henai kadis council na dum sa ka bo chagi na jong katrit department ngani hot jong ka khlau tol bang jong katriding anak ibu gi ya ngadong mo kalong tik boy ku tada mentang yang ba kat police department ka bot da ka check gate jong license kali ma susu tong kisan ko license de ti ene ka 1954 ko ang ba dei bandon ya ka training license ta kadang da pen snow isi amudan bor mutu ko sini ang ba kani kam ya ba pinapet hi ki gate ki ba buon ba hang tu ko dan jong hima hang tu jong dis council hang tu jong trade light ki gate haju nasim radius of ang nak si 10 kilometer. Baru lagi gigit gitu tuh. Dan imagine pika collection nang tuh. Bat apa kut malu bae tuh bisa. Naik kami itu bisa. Mentang ya keren kan ba rem kata mentah kimar di bawah negoh ti sini. Ya biar lembah apa berni dan kadut lagi gigit. Tang juga diskam enggak jong hima empat dong. Dan mundur pi lada ki lum mar arspa sispa. Dekat depo yang ni kador jong tumar kala poi sebenarnya kan dong. Habkut upai ba mencencat hab sai upai ba nak la tengok ngi hab ban restrain hoi ya ka ban kam ngi hab ban le kata kan kunci ai bor kan kan hendrai ba ngin ong bang ngin pet ba pada kadang duk kawai bang nga kali apa ada kan kirim ke patrolling check gate tengah ngok ngas lengo te patrolling check gate ngok define kan dia patrolling mut banyak serum seneng mah tengah pensiun hi ai siam ong ba pet ke ba praktis kalau ngom ni oh yang teh apa kingdom hang teh kidon ki kali private ki balum men kitu ki patrolling te ka kanika ka plelat ya ki bri ki ba penunkam bakala pada ya ka bor ki ikhtiar sebentar council tang man mentoi simen te ka des council ka hab iban pai bahai ni kan ti iba powel pat iyai ban ban ong ba ka kredok krong khajna ha dihar katrekam kat gum ki kendon an hatu rang sngum ta rang sngum jo pi lagi kemong bapa sama bagi melak ban buka itu kita apa di national highway pila pipai ka kian ki ba ka jubab na ka NHI mo kong ba melak ban barricade ban buki gates ni kemong ban across the road maka jing tu juga ya ban khang ban bui kitul ke kemong ban bagai makan don kan ka jing thut akali ko na ka traffic kan ada pipai apa jantil kini ki don te apa jantil JHDC kini ki gate ki ba lum cepo ke ki trekam siapa God Hills kidon, but mengenai kebakhang ka distribution ya ka diharu kan bagi gigit pakam khang te kam kalong konflik yang ngasu ngene ngasu perkat aga jeng sungu jeng simet ba kajing ong kan HI bang yam syaban bukit national highway kam membuat bangin Iraq iki barricade dan iki barriers across the national highway ten ring kan di man define kan kan national highway ka khang ta ki jaga pat ki bahap jong ki jaga pat ki bahap siapa jong ka surok ni maka ka nasional kam laban kami ki surok ki baham paji nak surok jong ka ngang som ta namar ba kadang yong ta la kan nasional ka khang bangin collection ya ki gir apa national highway kam membuat kalaban khang bangin sayang kam nak jaga kam dicu jong ka kan ini saya ka kam ong ba ka kam keren kata ban kolek ika tak semua ban krong kana ki ka kan be sipan kata bangin ban barikil ban ya ki gir apa national highway ka kam ong bangin ban krong kam keren sipan kata ka jong ka
tengah ngai idon ta jing semua simet ba let's say nomor ba mensua ngadu ki hima hadu kan selu ka buat dikit belum khajana di national highway ka ba mangipat ibu kai ikin off road dah kalau kampaji dah national highway idon ta ye isam bakin lumi ka khajana bat abang ibu om di haru ngida buat dah ka signboard ka KHDC bat ngida air ka riset ka babiang tenrai kan ni ka ba om dihan ngam tep kai ka daw ka district commission ngir ngi kham yo ka jing pensai ka shuan be ka jing khang ka ba pli mata khang la sai ka mat kam don ka ka jing pensai hadu mata rung ngidang panjing sai na ka district admission na statement balai bal khang ya ka om dihan te ngomong iba pasal ni bang imra bang hakri ria ka pipe aka lenong ka ba project schedule ka kren baka ki EDC ka ban collectors on trade animals dan ngimlom hapok serok nginyon khajana sai tu kali unya na sakhla ilong ita ijing soalnya kan atau unya na ki footmat kajing lom kalong na ki serok ka baki ya ki kali ke ba ki bru ke ba ket ya ki jingri ke ba ket ki mar ba kumta ta ngangaso ide ta kan kai ka bala kren dah ka lenong ka ba project schedule Tika poru kam sasu ring haban IFE live host second bangen yo so yaki jingken tho ke bakhaddu to kan sedang suara I ba jingken tho jingken tho dan he jingken tho closing comments closing comments ada jingero te kolong kumta habang ye kran mo sipang ka recruitment to ho to la suthu bhai sipang ni ka revenue collection especially ban chu ona namanta ka district council kan Athel adahi por bangin hab yawan no dokor wei kerukom kan akon kerukom ka revenue ka diban wan sepo nai ong e tang district council na shu wei ru namar ba ho por mandai ni sha khrong men surok du kadang long nei mantai ki ladon ki rukom ki ba compare te se kin ki breu ki ba khai dieng ki ba khai ki mar cloud ki ba khai ke kin hab register ladam dei e bom hab zero taka fees ka ba heru ndai at least ngiti bandan te ka jing ken ken ka babiang te haba sisen ba kila register ban ki khap declare la de maki ken te teng bala bandan kita ki banchu on ki enforcement drive mo ba pila banchu check as a sampling basis ken la ka don spot li ka trong ki di ban biang ki kot kisla tang nai tu ki kot kisla ru la te ban kentiu ka revenue namal ba pila declare te ka APPD ka APPT ka APP1 la nai te tang nang tu be ken le long ka kham long official in nature ndai e bang bisyo yang sudok ban yu namat lese ki don ki mo kan don ngam la ban ong e ni dai namat ka an ko ong ba hata national highway film la ban set up e kata kam ki pen mi daw bisyo ong ma chobai chobai te ken pen mi mo ba ta ka si te tamar long tak ni hab yawat ki linti ba compare kan ka perthai ka ya kata ka rukom mi te kan ka e ka kam di ka basuk tamba don kam ban pair kumta kan namal ba ka district council ko don kam te ban ka revenue generation ka bapiang kadang kamban ke budget jong karu mah masyu ono masyu im bita ka gran sekamla hi ban long namal bangi don kam e bakan ne ta ka district council ke masyu ono te itai jimut ta ka jong ma pasa to nakaleng ka la ka recruitment mah la ya biang tang ini gate hi te hoi kidon ki benta ba ka district council kala ban lum pisah khajana tang ba kam dei long belong pathar pada apakah tu gate kadai ban lum lagi mar klau wat lum no khau kai wat lum no phan no piet lum lut te mo bat ngan ong pi menta si ong balak duna balai ki gate ki duna menta pin pe pon so ani jing pon ki gate kani ki duna hadin jing tukar mi pon bamdan ka megala ikut ang me ka mi ko dan pa go dai ikut desmantel ki gate bana po highway baro lagi barkit rumah baro mencuai bana piang ni apa lai me rodan borok gabun bakit kidu de ngapa nak keleng jong amwa ngan mla ban pen justify ka jingle juga dak ba kedau ya ka junran jong kiwe ngan ka gate bodon sani ru la illegal bodon sejuai la illegal baik dia kumbang ya blok selancar kaju habweng kiru telada weng tang yangi ta habbo jeng kali kata district administration hab ka sokar jela ka jongi ka habban pensyai bali syati fi le untuk shani bamdi ka parti jong kita mut pile am kam ya hab su pi hakasin syar khada ka dia bodong ka bakui besba badda nakaleng kentang ya wai pada kajing tumu gi babah sudah kembang i nak isi menta babah itna ni appreciate kembang ala ong isi amru ni ai don dekat ban yarap lang kan bala na ba na rut na kiar ban yarap ban penpa pukoi pen miat ya ka district council ka impat na kaleng jonga kentang ya wangi kitbok ya ka isi bakini kajing tumu gi babah kin long ki bambentoi pada am dei tangnya ya kat tu ane kan mentoi borok solon sar ka jai berui ka borok we
Bak Powell, kekam lagi babun ya pi berkonsel. Akan kena mas tribun ke kamar. Tak arti lima. Kami dia baka tunjang nging aku ban ai kan keluar ni ban kalian ka isi gijung hi kan don bit ka recruitment policy ka komiti ka bakhui ka basai ka ba baro ki konsamla ki bla dehok bunyo ekakam ki bade ban face ki kinyo baik kan long equal to all kan mun kan ka jing le sinak mat mat kemudian fi ba ngiran don on the step mangin le ekata hak badi pat baka jinglum khanjana ma habis aku jinglum khanjana ni kwa mat kran ka basai ba wala ngi la sakhang to kit hom dia run rei pin i pat ya jing thu ba ka jongi mun sya ka mong ba pasak kimi kikit ke ba itu ithau ten rei ya baka de je konsil ngi bu ba ka signboard ka ba biang bat ka ke ba ut ki bi kolong ba utu ki dengan konsil ulum ariset ulum kat barat mau ulum patate rei pi diharu ba kladon ka riset ka basai ba kladon ru ka jing patha ka ba biang syul si long idon da I technical problem tu ba ka khang to gi dia ten rei Kuat anu yapi balada kalti kasya ingi bangin lum kanya ka surok ani ki bentaw an dik forest ru kadi bandong da kalti ka basai bat nginum sya yani no bakin le prat ya ka ka balaptha da ka district council. Pak George. Pi bakron ai khubli ki panelis jungi la ai sibun ba ki jingmut kam tam bakin pensyai ki ba ki nomrim ki jungki. Nakle junga hawide recruitment process na ka jing tungkam tungjam nalor ka jing nawa ka junga bakandon ka inquiry commission ka baide bakan ka jersey tungkam hapo district council kata ka benikong ka baan ka kerpat ki executive committee dan kar ka jing tu ba jung karu bakin phai biang sia recruitment rules yang 1961 baladon kam ban penbhai ki ru ban amen ni ki rules ladon kam mar ki rules ki nadu sia jak des pa no phoi te ban revisit ki rules ki mangi ong pe biang ki antawan ra recruitment policy ka ba syai ka ba internet hamba kalau ka jing ai jing kermen ki bubun ba kom samla hak baide berkere kini revenue nomor kami olat ban keren re revenue kedi kijing tingku baik ke bor pring jodis council bak state government ada ke state government bak state council kilang lah hajuk kemudian itu lang biang baik kalau syab yang ta te mentala da kapeniang ke district council mementa kepada isi ke persya ke state government namun da peniang hanu hunur kin persya baik kai ke bangi namun abukut ya kernyam ki hati jot plang mau tinggi pai ba te ha bukut do yang menu hapsiu baik wan trok do yang hapsiu trok ding hapsiu trok siap hapsiu mau ha ka bukut hapsei hi mangi ki pai ba kani kawan na kadau ba ka revenue model ko pi ong pi kadi ka state finance commission ka bang hinap bu kadi ka state finance commission ka bang ngimdon ngadu baseng dis council sia jak dai spa sanpau ndo bangio ka state lajong 1972 sia jak dai spa nyopuar kadi ka state finance commission ka de ban phia ya ka pisa ha pedeng ke district council ban ka state government ban light ya kani ka jilum pathar ka jing bomdon ka state finance commission menta kan wanra e district council bakin yele ban wanra e ka revenue lajong ban khli ka revenue lajong kin khli na e ha bukut kin khli no pai bai lada ka de VPP ne ka de NPP ne de nuru ha baki bu ka git ha bukut su pai bai dena ta ka daw kani ka jing ya tengku hapreng jo ka district council ba ka state government kamda keren party kani nadu pasang ka state rumta ka state finance commission kamdan kadi ka kamram jo ka state finance commission bahkan pihak kam dapat politik hapreng jo ka khajana bakan nu ka district council ki dibanyo kang district council ki la ban tri kam syai bagadi ka state finance commission ru ka diban bu ya ka jing dawa sya ka national finance commission mentakan wan ka national 16 finance commission tengah su ai jimut Bak Powell dan hang ni mau ba sya ka 16 finance commission ka state finance commission ka di bandan mau pengidin don ka jing dawa nomor kan ni kalau ada ka di constitutional provision kamla balong ba ka state government kan su penjelasan baik yang ni ka jing thung ya ka state finance commission nomor ha bukut jenjar pai ba mau ngimtip no ko parti ka basya jit parti bar khoi kinwan ni ban kular ki jong jikulan to pai ba le ha bukut lada ka revenue model jung pi kata kar komlum khana khajna jung pi ka bukut hi ka dina future jung pai ba hite na so bangam kersya ni no ka git la ba ba kweng no ite ki git ba khoi namar ba ha ka bukut hi ngi jenjar mangi namar ba ha bangi kit tang umau riaru ni hapsiu kan potli ki git ngi kit tang usiapu ngi kit tang rongaro ha ka bukut jenjar hi pai ba tina tak daw long kajing kerpan mau naka step committee ka badang kajing tu ka ba plau yo ka ni kajing sania no pai ba mo kanu no kajing tu ka long ka ba kalentir ka di long ka bade mo hang ba rangkat ba kajing tu ka ba ha ba kalentir ka long ka bade tak mut ba piru pila banang pani ki kam ki ba mo ka bang ni sekli lang pai ba bo pai ba unyo mansiu
Tau laban pen mau hang ni ba barok khat nyongut ki MDC jong kaseng Voice of the People Party ki dei ki badang shushajit thamai kun thuru ya arngut ki kan thai but habapet ya ka jinglong jingman ya mentahi ka executive committee lani ka EC ka don ya ka kamram ka bakrau ban pinbet ya ki kenram ha ka rukom trekam jong ka council ka e ka ba ngila ban kermen menta ka dei ka jing pinbet ka babyang ka bala banja tanglada barok ki bayadon bentalang ki yasnok tilang yang mentahi nga aku boleh ya borok saungut ki nokshin mentagi jongi iba George Bilindo iba Paul Soklet iba Thomas Basa but iba Manuel Badwar but nga aku boleh kepangi pigi nong pe ki jongi hadung ni kendupat hakwe ke episode ku boleh shibon